twari turi hano turi kumanuka n'abandi bagenzi, noneho tugiye tubona imodoka ikongobotse twe dusanze kuri iyi sayide igiye kutugonga, tugira ngo etaje igonze kuko byavuze nk'aho ari etaje irimo guhanuka, byasakuje duhita tuza twirukanka. Wa mugore wari uyitwaye itaca mu kirahure cy'imodoka, arirukanka w'igikara usutse, yasimbutse mu kirahure. None abantu bahari barwana no guterera imodoka bakuramo abantu hasi, n'umumotari wakomeretse ikintu hejuru babakuramo bajyana kwa muganga, wa wundi yirukanze ariko nari mari. Abakomeretse ni nk'abanga hano bahatwariye abantu 6, hano ruguru bahatwarira umugabo wari ugiye ngo gukora ukwe kwa gatandatu ari kumwe n'umugore we wacitse ubugabo. Yacitse ubugabo? Yego, ndabikamo wari uhari kuko namuhaye na sharupe bamwambitse, bamujyanye muri ambulance. Yes, nguko mubibona ahangaha duhagaze ni downtown, nahamaze kubera impanuka. Muri kubona yuko ni imodoka yamanukanye umurego, bamwe bari kuvuga yuko ishobora kuba yacitse feri, abandi bakavuga yuko ari umurego yaba yamanukanye, ariko yamanutse isanga moto mu nzira. Ni moto nkuko muri birebesha ijisho, ni moto zirenga nka 12 umuntu agereranyije. Ntabwo turamenya amakuru nimba hari umuntu waba ahaguye, ariko mukuri nkuko bigaragara hari abantu bahakomerekeye. Turakomeza kugenda tuganira n'abantu batandukanye, ababonye iyo mpanuka, ababonye uko byagenze, batubwiye yuko ari imodoka yari irimo umuntu umwe, ariko turakomeza turaza kuza kuvugisha polisi, uhagarariye polisi ishami ryo mu muhanda aze kuza kutubwira imibare ya nyayo y'ababa yabo impanuka yabikomerekeje, icyaba cyateye impanuka, kuko ako kanya hahita hatangira gukorwa iperereza. Reka dukomeze, twebwe tubabereye hano kugira ngo tuze kuza kubagezaho byose uko byagenze. Ni mu kanya gato cyane bibaye, na minota myinshi irashira. Twari turi hano turi kumanuka n'abandi bagenzi, noneho tugiye tubona imodoka ikongobotse twe dusanze kuri iyi sayide igiye kutugonga, tugira ngo etaje igonze kuko byavuze nk'aho ari etaje irimo guhanuka, byasakuje duhita tuza twirukanka. Wa mugore wari uyitwaye itaca mu kirahure cy'imodoka, arirukanka w'igikara usutse, yasimbutse mu kirahure. None abantu bahari barwana no guterera imodoka bakuramo abantu hasi, n'umumotari wakomeretse ikintu hejuru babakuramo bajyana kwa muganga, wa wundi yirukanze ariko nari mari. Abakomeretse ni nk'abanga hano bahatwariye abantu 6, hano ruguru bahatwarira umugabo wari ugiye ngo gukora ukwe kwa gatandatu ari kumwe n'umugore we wacitse ubugabo. Yacitse ubugabo? Yego, ndabikamo wari uhari kuko namuhaye na sharupe bamwambitse, bamujyanye muri ambulance. Yego. Uwo mugore se na n'ubu ntago bari babasha kumubona, yacitse burundu, bimeze bite? Nago mbizi ko bamubonye ko nawe ameze nk'uwahahamutse, yagiye yirukanka yambaye n'ibirenge, yambuka ngari yirukanka w'igikara usutse, ariko nago mbizi nawe bamubonye icyo batamubonye. Mu modoka yari kumwe n'abantu bangahe? Niwe twabonyemo, ni wadusanze atwaye wenyine, nta wundi muntu wari urimo. Murakeka impanuka yabatewe n'iki? Ngiye ko mbibona ashaka kuba yabuze nka feri, none agiye gufata, wibuka ko imodoka ari Manuel, agiye ngo gufata umuriro ko yarakoze impanuka ruguru, agiye nko gufata umuriro, gufata feri, ashiduka afashe umuriro agenda agonga kuko nta muntu yaraza ngo arabagonga, niko mbikeka. Hari n'abandi bari kuvuga yuko ashobora kuba nta byangombwa yari afite, akabura impamvu yaba yahunga. Nyine abantu tuvuga ibyo dushaka, njye simuzi yabigira atabigira, ariko ukurikije no ko yavuye mu modoka nawe yahuye n'igikomere. Usanzwe ugenda muri iyi gare? Ngendamo ko niho negera. Hasanzwe hakunze kubamo impanuka se? Oya, nayo ndabona, niyo mbonye. Nyine bamwe barimo baravuga ngo umukobwa wari utwaye imodoka, mama we ngo yavuyemo, amaze kuvamo ngo umukobwa we ngo ajya mu modoka, ayigiyemo ngo hita impanuka gutyo yica abantu. Nuko abantu bari kubivuga. Ngo we ntabwo ayizi. Sinzi njye nuko ndi kubyumva. Mama we ni wari uyitwaye. Noneho ngo avuyemo, mama we agiye muri butike, umukobwa we ngo ayijyamo, ayigiyemo rero niko kumanuka yica abantu. Yego. Data nawe ni kubyumva? Uko mbyumva nje kandi nuko nabibonye neza, imodoka yaturutse guriye gonga abantu kuri T2000. None igeze hariya yo umva ko moteri yayo iri guhinda rwose, kandi imodoka yabuze feri ntago moteri hinda. Igeze hariya irasa koma, fata abantu batamuka muri iriya nzira yambukira, hari umugabo uri imbere yamukubisira mutumbagiza, umugore we yasigaye inyuma ye, ari nabo yagiye kurona munsi ya moteri hariya, bakora munsi ya moto hariya, nuko nyine nabibonye. Umugabo bavuga ko yaba yacitse ubugabo, byo wabyo? Nabibonaga kuko yahise agwa hasi, umudamu wasa n'agatenyeta amushyira hejuru, bamutera bamujyana hariya.
nk'uko bari kugenda babivuga ni impanuka. Umusaza tuganira aha ngaha avuga ko ari impanuka isa nk'aho itunguranye. Hari abari kuvuga yuko ngo yaritwawe n'umubyeyi ari kumwe n'umwana, uwo mwana akayifata, noneho bikaba bisa nk'aho byamugoye kuba yayigarura akayishyira mu murongo. Uko amasaha agenda ashira niko turajya tugenda tumenya ukuri kw'aya makuru. Tugiye kugerageza kuvugisha umuvugizi wa polisi yo mu muhanda, bari gukora iperereza, baraza kuza kutubwira uko bimeze. Turabakunda cyane, mukomeze mubane natwe, murakoze. Byabaye amayobera iwe nabonye umuntu umwe wenyine, umugore n'umugore ntabwo nta murambo nabonye, ariko nabonye statisitike ntabwo nayikuye statisitike zirenze yafashe umuntu zirenze umuteri yishe anje nyinshi